Kajing ngatu kana sepang kawai kanong tre kabaya iet samla bat ulok jong katrayeng. Kazarin bat ujoni kide shilok. Baro arngut shilok kide gibatray office. Ujoni u iet bhai kalok jong u. Bat kini bro arngut kide nyaw buram iwe ya iwe pat. Ujoni bat kazarin kim jula ban syat ne ban bamja hayeng namar kazarin kam lapor ban syat ban tiu namar kibe ban lecha office ia bam ya di becha kantin. Ha kawai kesni kazarin kalikai hayeng jongka paralok jongka. Ka paralok jongka ka kerteng kanila. Kanila ka ai kasya ka jai kazarin. Kazarin kala ong kanila. Pite piyok por ban syat jing syat hayeng. Nga bat ujoni ngim jubamja hayeng namar bangam don por ban syat jing syat. Kanila kala ong kazarin. Nga bat syusyong hayeng ladangam syat tengan le ayu. Kazarin kala ong ka paralok. Ba penwat lem se yang nga kawai kanong tre. Lada don da kanong tre te ngiru nginyo bamja hayeng man la kasngi. Kanila kala ong. Pimting se ban bu nong tre hayeng. Kazarin kala ong. Ngating yok day da ka briu ka batu. Kanila kelakran kai bat kala ong ya kazarin. Om lele la datu ya kitiar. Yok katu ya ulok jong pi. Bat kala ong biang. Dongan sapan ong mga. Namar kadon kawai ka kena ka badang laj. Bat saya kren hi ya kador kamur. Kazarin tang syudep di isya hayeng jong ka parlok kelawan paino syayeng lajong. Tang syupoy hayeng. Kazarin kala ong ya ujoni bangin ya buno da kanong tre namar ngim juyo ban bamja hayeng. Ujoni ula ong to ab da kut nai sendon ngin sabu no da kanong tray. Kazarin kam ngit syu kalakwa ban bu nong tray no mentah hi. Ujoni ru uhap ngit jaka namar uit bhai kalok jong u. Ha kasni kebabut. Kanila kalafon ya kazarin berkelayatu bakalayo kanong tray yaka. Kazarin kala ong sawan ban bu lem mapi la syai hayeng jonga ya kanong tray. Ha kasni kebabut kanong tre kalawan poi hayeng jong kazarin. Bat enda kala poi hayeng jong ka kala prat si kabel. Kazarin kala ong yu ujoni. Kilit pilam se kendiat. Ujoni ula ong toto. Ujoni ula lit pli bat marya pli ya kayeng ujoni ula syuang lingo ya kanong tre namar kabha briu bha. Om ikop ya kakum kanong tre. Ujoni ula keli. Pidan kamya no. Kanong tre kalaong, ngadei kanong tre jong ikong zarin, bat ka kertang jonga kadei ka mika. Markum tahi, lawan mi ka zarin berkalaong. Are mika, pilawan. Ale rong syayeng bat ngan batay ki kam ya pi damar ngamut let tre no. Kumta sipang, ujoni bat ka zarin kilalet no sa jing tre bat ka mika ka tre kam hayeng baro sisngi. Endaladei ka porjan mit. Kazarin bat ulok jongka kilawan na jing tray. Kamika kladep syat kaja kajur. Kitiar kitaru kladep sajlot. Kamika namar bakladep kamlot kaletno syayeng lajong. Ujoni ulok ong ya kalok jong u. Mentoy sisa kata kajing don nong tray. Kajaru ngilayo ban bam hayeng. Baro arngut silok kilayarki. Ha kasngi kebabut. Kadairu kesni sonde, kamika ka wantre hayeng jong kazarin dang nyaw bajia men step. Ujoni uday ubriu ubakhi step, bat utang syudep di isya. Ujoni ulit pej no daka TV hakamra syongkai marway. Kazarin kadang yok tia lengay namar ba omdon kam let tre bat kadai kesni sonde. Henry tang syuan kamika. Kamika klit pej TV lang no bat ujoni. Baro arngut kisyong hakajuk kasyuki. Ujoni uyakran bat kamika, bat udaya ro e kamika bakalong kababahabriu bat kabasmat basting. Kamika kale samlay ujoni namar kelas ngeukhanya kajing bahabriu jongka. Kamika katur syajan jaka basyong jong ujoni bat kalaong. Sisya se ngakam bahabriu mga banya ilok jong piru. Ujoni uong hoot. Kamika kalasyong hasenda jong ubat kilayapet TV, kidaya bam kijing bam artat. Kazarin kala kendit kensan na bayok tia bat kala kiwut na jing tia kalet pe je ulok udang le ayu. Penban udang ya pet TV bat kamika. Kazarin kalayo i ba ujoni uya syong marsen da bat kamika. Henry marsen nyok sengaw ya kasurkran jong kalok ula pet kamsya jengai. Kalok jong u kalayo i tang ba kampat lap bahaya ka jing shisha te ka klem ong
Kazarin kaken mau ya ka jingong jong ka paralok yok ba syatu ulok. Kazarin kelas dang bun jeng mujing perkhat ya ulok yok ka syatu shisha hakan nong tray. Ujoni uit bhai kalok Henry na du balawan tray ka Mika ujoni jule ichu e kalok la jong. Te ha ka sngi ka babut. Kanila ka wankai haying jong Kazarin. Kanila kala keli ya Kazarin. Balai pi itang yong kat ne. Kazarin klaya tu ya ka paralok bakayo i ya ulok bat ka Mika kia ju ya jan bha bat ulok jonga ichu kumba uit mensyua. Ka paralok kala ong bekno ya ka nong tray yo pi sahap mi no ma pi penban na ying. Kazarin kala ong ladangan bekno ya ka nong tray ru manu ban pentray kam yanga na du baka wan tray ka Mika ka ying ka semru ka khoj ki jan kinep ru jubu penlangsyu. Kazarin kala ong nganda pechuwa ladangan lap baka Mika bat ujoni kidon ka jingya day dengan sabe no shisha ya ka. Kanila kamut lej no sa ying bat kada ong artat ya Kazarin bawat kuslay pin salap ya ka jing shisha lada kidon ka jingya day. Ya ha kaway kasngi Kazarin kala perkhat bakan tau da ka buoj ban lap ya ka jing shisha ya ulok bat kanong tray. Kazarin kala ong ya ulok bangala shim shuti shita yaw ngan lej sakai hasnong bat imay. Ujoni ula ong toto lei lada pilej ru na marka jaka jur tela suk menta na marangila don nong tray. Kazarin kala ong kadei ka ba ong mapi. Kazarin kala mi na ying ban lej sa shdong bat ka kemi na jong. Ulok jong karu umi na ying wood ulej shim shuti lang bat ulawan haying dang kloy. Ujoni ula ong ni kanong tray. Mika pi menta barok shita yaw pim don kam ban lej saying na marba don kalok jonga te mano ban pensyat jaya nga. Ka Mika ru hakataga sngi ka klem lej saying. Endaladap shipo baje menmit Kazarin kalawan haying. Ujoni tip ba Kazarin ka don sa uway ushabi ying. Kazarin klapli sor ya ka jingkang bat ka lej sa kamra tia ka laba ulok jongka ujoni ulaya tia bat ka nong tray ka Mika. Ujoni ulah kendet bat ula ong Kazarin. De pi ong mapin lej nong bat imay de balay pat pi wan pai biang. Kazarin kala ong ngasutok ya pi bang asim shuti shita yaw. Henry ngasim shuti tang sisngi bat ngalej haying jong kanila barok sisngi. Bat ngalawan haying endaladap sipaw baje kenang bangan lap ya ka jing shisha ya pi bat ka Mika. Ujoni ulapan map ya Kazarin. Kazarin kala ong balay pi klem perkhat shwaba pinle ya kine ki dalak bakla sapan map kadon jingmut ayu. Kazarin kala ong biang kasuk ya pi ba pinle ya kano ka kam ka basniu bat dalak jot sapan map. Henry nga kabayo bat kabayo sngaw te ngamla ban klet. Wat lang la map makanaya pi kasok kliang te kam judam lano ru. Kazarin kala beno ya kanong tray jongka namar day maka bawan penpra ya ukiuja jong Kazarin bat ujoni. Kazarin kasyong bat ujoni watla ulale bakla makna kadang don kajing map ya la ulok. Paralok pia sotenat ne em ya kijing ya tuk hana jonga lada pia sotenat sengo ba like share bat subscribe ka channel bat saya komen. Kublay shibun paralok ya ka jingkersan jong pi ya ka janai story channel.